na teknolojia yekerero yabarimi iga ase greenhouse yake omwancho murigereria abono tiganda koira mpaka asitugo chigwesokera chianga chirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bono akoganetio oboko bwao chigo chianga nchire chikobe gutiganda koira oro na nchende asoka na nje nchikori oboko obu tobase goska obolemi nobunda kire Jumatatu ensege munene suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne Chinsa Isano na Ibere nechidege 15 Ndizi TV uwenso bumugusi nigo bono ya nikirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogon korbogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Nago kwanire andonsi asovera to mwancho murigereria Ndizi TV na ande nenga kingiango kwaregania asemesa ya mangana maya ekero chire chitariki 19 omutenyi noyo 12 omwaka wechiri wibere na merongo ebere nebere lituko nelia Jumapili na kwareganire atari make anani ngonko gosaba obaime ya Ndizi TV omanyangana raliali atekire korogusi na isiko ya gusi waigo na bakogendera gutobwatia ase mitandao yaito ya Facebook buna Ndizi TV News, Twitter @Ndizi TV News na waigo YouTube na otogotoka buna Ndizi TV News nkoira nande egera nkumanyengana raliali na kwareganire. Na kwareganire kegima ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita ekeroto guchaka korwase ensemo ya Kenyanya abwase abangina baigona babwatani bali bakwegerera obwene bw'abasubati n'abana banyaroka bagendera teno musangiririkano ase ensemo yetono egotoka ase constituency ya Bumachoge burabu abwase murobeli oyo onyara ko bakogo chakiwa ne county ya Kisii bakobwaterana n'ababwatani korwase kiombe kia UNICEF asenkwane nene irabe okugikelia ogosarwa kwa bana abanyaruka okukwairire meri ase county ya Kisii. Neli tukole igoro abaliki korwa sorogongo rwa Gusii nigo baumiranete na guchengera ogokora omwaka gose endi ya party asomobogani oyo moime ya Kisii omanyekanete buna embonga abarai ao nigo baikiranete asomoyegoyo no gwakera baliki bamangana ngambi ya mono asemirimo yabo bagokora elyo kwanakia buna oboerani no molembe ngokorekana bire ase county yaito ya Kisii na boigo Kenya engima. We want you people, you've been the source of our information.
we want you to share that you see the observations you come across. Please share with us so that we be proactive to support our communities wherever they are, so that they enjoy this Christmas peacefully. Kazi yenu ya welfare ni kazi nzuri. Media mtaamua kuchoma nchi ama kulinda nchi. Kwa hivyo naomba wakati wa siasa mjaribu kulinda nchi. Journalists can break you completely even before you start, or they can make you can be an overnight sensation. Anza nikaongea kitu hapa kesho kikaandikwa na kikasomwa Kenya nzima. I take this opportunity to thank you for the work you're doing as a journalist, because you're doing the estate. Most of the news come from you, and I know even my marketing strategy, I cannot be known if you don't air my. No mokonyi bomo governor Okisi Josh Mangi nigo bono airanire ase kiama kia egekoro kia ODM ekigekurawa na Raila Odinga. Mangi oyororekanire asa matukabwa ngoiga gakomo koboko omokonyi bomo Raiwense William Ruto nigo bono airanire na goteba buna orogongo rwa gusi amonero monyene nigo bagocha komwa okoboko asobochori bogocha omoraiwe kia mekyo omoske Raila Molo Odinga. Hapa kwa hadharani ya kwamba watu wa Kisii na Gusii Omogusi, the larger Omogusi community, sisi tumeamua this time round, hii wakati hii tunakufa kwa Raila Odinga. Na magega yomo waziri bobolendi waime Dr. Fred Matiang'i kubagania abantu bonsi ko chiago choro morai olio morai bwense muske Uhuru Kenyatta arache kwa okoboko asoboschori bogocha bono ababwatani baime bomokonyi bomorai bwense Dr. William Ruto nigo beso kirina ko mocha enkwane yo ya Fred Matiang'i bakorawa no mobunge Omadhira Rigathi Gachagua no mobunge o Garissa Town Aden Duale nigo ba mochirie Moske Matiang'i asenkwane yo na goteba buna abakenya nigo babwate oboene bwabo bwogochora omurayo libaganetie asobochori bugocha. Na tungetaka kumwambia huyu Matiang'i awache kiburi. Asijaribu kufikiria atatumia polisi vibaya. Polisi wetu they are professional, they know their job. Na hakuna mtu anaweza lazimisha sisi kupigia Raila kura. Mnajenga station ngapi? Ngapi? Umeona Matiang'i hapa? Unamuona hapa? Sasa Matiang'i aende kwa siasa kwa tiara. Awachana na sisi tujenge nini? Kwa sababu Deputy President ananiambia tujenge kwa sababu ya peace. Si ndio? Sasa hao wengine wako nyuma baadaye. Matiang'i, tafadhali toa siasa kwa idara ya ulinzi wa taifa letu. Keep your petty politics out of the security system and security apparatus of our country. Sababu tumeona huko na kiburi mingi. Kwa hivyo Matiang'i must not think or imagine that our security forces, our administrative officers must follow his political choices or even the political choices of His Excellency the President. They have a right like every other Kenyan to make their political choices. Na barokigwa batatu amano morundi ole kubarundia nigo basire tyobogima asomo basokano mobebwe para asensemo ya Kenol ime ya Kirinyaga omo basokano yo nigo bwateranete egari ye matatu ne lori yo kubogoli ebyasi echicha tumanete obosia sobosio egento kirirete ogukwa kwa bane abo emebere ya Nyagosira nigo yeirete goika asenkendu ya Kenol ime yensemo ya Kirinyaga abwase abarokigwa bande 10 yomo banyartko bakwirwa asenyagitari bale ne chingoma chintindi. Funzi ilikuwa nyuma ya trailer. Nikamuona kwanza akitoa kichwa. Sikuwasha taa. Akaona niko polepole na trailer inapanda polepole na jam iko akakuja na nguvu. Mimi wakati niliona wenye wako mbele wameshika kichwa, walikuwa wasichana wawili. Nikaona kule siwezi tumbukia, ni kuna shimo. Nikasema naweza okoa kwa sababu kuna nyafasi huku. Venye anakuja mbio, wacha mimi nitoke nje ya barabara.
nikatoka nje ya barabara miguu kama 4 kwa barabara. Na yeye anakuja kanigongea nje ya barabara. Mimi mwenyewe nilijaribu sana kuokoa maisha ya wale watoto. Nilijaribu kadri ya uwezo wangu. Lakini kiburi ya madereva, sorry to say, alikuwa na uwezo ya kuwaokoa, lakini alipuuza. Abantu babere nigo basireti obugima abwigoro magoroba maega yenyumba konye kwagachwa kugwa asensemo ya Kiambu abwasa abandi 5 na 3 batamanyiriye asibare goikabono kwene kyayo no mo county commander bwensemo ya Kiambu Donada Kiplangat oyote betabuna obokonyi mbogendrete kurwegwa elikoligi 5 na 3 abo ubusokono yo nigo korekanete aburi tukurigoro ekera abantu barenge asomo bogani oyomo magega yenyumba iyo kubagwera. Baada ya kuchukua roll call tumeona ni kwamba 8 of them are missing. Zimelaliana zote, zikalaliana kama chapati. Na tukiangalia ile kakoto imetumika hapa na chuma, unaona ni hali ya chini sana. Nomo governor we county ya Mombasa Ali Hassan Joho nigatebiribuna omorembe orimeye county eyo no kubwatira no kuya gati ye county eyo ya Mombasa amona barai ao be chikanisa Joho nigatebiribuna serikali nigebwenerete kubwatirana na barai kurwase chikanisa elekwana kyabuna omorembe otogekanire asense ito ya Kenya bune county ya Mombasa egenderete gwechegeria omorembe. First of all, I want to appreciate the partnership as a government that we've had over the period with the clergy and the Christianity in totality in Mombasa. We believe in our diversity. Our diversity has gotten us to where we are today. And it is because of peace and love and our unity is that we can stand proudly anywhere else outside Mombasa and say we are from County 001. Because in here we love one another, we appreciate one another, we believe in our coexistence, our cohesion, and that we do not take for granted. For me, it is a journey. We've traveled for a long period of time, and we are happy that we've made progress. Sisi kama viongozi tulisimama mbele tukasema umoja wetu ni muhimu kuliko kitu kingine chochote. Haijalishi dini yetu, rangi yetu, kila mtu ameumbwa na Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu ana uwezo mkubwa, angetaka kila mtu awe Mkristo angekuwa Mkristo. Angetaka kila mtu awe Muislamu angekuwa Muislamu. Kitu ambacho tunathamini ni utu na ubinadamu. Ndio maana watu ambaye wanafanya dharau, Mombasa ni county specially, my friend. Murigereria ayungati yari ngenderete gukwareganeria nande nchigo kumanya asenchira yobwenge chigo cyakoraga Chinsa 10 cyabono mogoroba mbya mono gwachora kurigereria Ndizi TV nero wansu bwo mugusi nande nkogosaba ogendere kurigereria emerobelie kubwatya korwa sensemo yende ye studio wikirabo nango ikiromwelio bwa mangana maya ye Chinsa Isano na Ibere tumera nande chigo cyakoraga 10 mbya mono mo director ne John Kibati no mwareganio no monene bwa mangana maya Nyamamo nchini gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Oburimi nobonda numuru buryo bwogwesemya nakwimanya iguru y'oburimi bwekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi naboigo kenyengima kwimokerera iguru Oburimi nobonda Voigo oburimi nesiro gosenegete kyo mogongo asogokini uchumi ya Kenya amonoro gongo rwagusi
twabere togotara imeyoro gongorwa gusi twabere togokoretera amangana mange obotugi bwechimbori chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeriro baria gusi